Selam алейкум, эфирде нәтиже программасы бүгін декабрьнің 12-сі студияда сілер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Мejlis heyeti Романия мемурлары ве Қырым татар диаспорасынан көрушівлер кечерелер ярын анда Қырым татарлар күні қайдетілежек бұне берабер Түрксит адлы Қырым татар иш адамларының Романиядаки темсілжілігі açılacak. Mejlis heyeti ise авалиманда мұсафыршенлік қабул етілмеді. Тәпсілатлы мұхберіміз Эльмаз Асан тариф еті. Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев Бүтін дүния Қырым-татар конгрессінің yolbaşçısı ve meclis reisi Rifat Чубаров, meclis reisinin mesliyatçısı İsmet Yüksel bugün Romanya paytaxtı Bukreş şehrine Қырым-татар diasporası Romanya devlet vekillerinin görüşmek maksadının kelip çıktılar. Lakin ziyaret Bukreş hava limanında da hoşnuz bir vakıyanın başlandı. Қырым-татар Milli Meclisi'nin reisini 3,5 saat Romanya devlet sınırında tuttu. Sınır hadimleri bunun sebebini ne içindir açıklamadılar. Bu tatsız mesele Ukrayna diplomatlarının işke karışması neticesinde çözüldü ve Rifat Чубаров'ны nihayet serbest ettiler. Попросили остаться для выяснения. Я подумал, что это минут 10-15, потому что иногда бывает на границах всякие вопросы возникают. А здесь сначала полчаса прошло, потом час. Я потребовал, чтобы мне дали объяснение. Они сказали, что приедут специальные люди и мне объяснят, в чем дело. Так они не приехали. Но 3,5 часа мне пришлось там находиться. Приехал консул. Они извиняться не стали. Я, естественно, через консула, который прекрасно говорит на румынском, сказав об этих офіцерах все, що я думаю. На жаль, ми не отримали ще відповідь на наш офіційний запит від румунської сторони, від прикордонної поліції та Міністерства внутрішніх справ. Сподіваюся, що під час нашої зустрічі в Міністерстві закордонних справ Румунії сьогодні після обіду ми зможемо отримати якусь більш детальну інформацію з приводу цього інциденту. Bundan da gayrı Mustafa Cemilев meşhur Kırım-Tatar şairi ve jurnalist Mehmet Niyazi adına mükafatının takdirleme merasimde iştirak edecek. Yarın ise dekabrın 13'ünde resmi seviyede Romanya Tatarlarının milli günü kayıt edilecek. Bu tedbir çerçevesinde Kırım-Tatar halkının liderlerinden görüşüp Kırım ve Ukrayna'dan mahsus gelgen belli sanatçılarımızın iştirakının konsert geçirilmesi gözde tutulan. Ziyaretinin sonunda Turksit, Türkiye, Ukrayna, Romanya Kırım-Tatar iş adamları birleşmesi Romanya temsilcilikinin resmi açılış merasimi olup geçecek. Bu ve diğer vakalar hakkında tafsilatlıca nefbetteki yayınlarımızda seyir etiniz. Elmaz Асан Eminov, Bukreş. Mejlis heyeti bu iş ziyareti devamında Romanya'daki Türkiye elçiliğini de ziyaret etti. Anda kaydetkenlerine göre Kırım-Tatarlarının vaziyeti hakkında bileler ve Ukraynalı zenadaşlarının beraber bu malumatlarını dünyaya tarqatmağa tırışalar. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her zaman tabii Kırım'daki soydaşlarımızın, Kırım Tatarlarının yanındayız ve onların haklarını korumaya çalışıyoruz. Onların içinde bulundukları durumu, zorlukları, karşılaştıkları sorunları bütün dünyaya anlatmakta ve bu konuları dünyanın dikkatine getirmekte her zaman Ukrayna makamlarıyla işbirliği halindeyiz. Rus teşvikatçıları serbest şekilde Kiyev'te keze Rusya Müdafaa Nazirliğine ait olgan Zvezda telekanalının muhbirleri müstakillik meydanında bulunup atta levha hazırlagan. Böyle şekilde Putin'in teşvikatçıları Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'nin sözlerine teşkirmege istegen. Narman Kuruşuvinden son Rusya teşvikatçıları ne için olarını Ukrayna'ga koymaylar dep Zelenski'den soradı. Prezident ise hiçbir sınırlanma yok, geliniz dep cevap verdi. Скажу честно, вы приедете, я вам лично вот покажу. Ну, только чтобы реально, не как ваши, ну, там есть там товарищ Соловьев, весело говорит там в Москве, что происходит. А я всегда говорю, а вы приедете вот прям, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Я могу спокойно закончить свой репортаж и, наконец-то, сказать. Диана Сирозе, Александр Столяров, телеканал «Звезда», Киев, Украина.
Украина сыңыр қызметінде звезда телеканалынан тешвиқатшылары Керчектенде Украина сыңырына кечкенні таздықладылар. Олар сыңыр кечкенде қанунларына бозмады деп қайдеттілер. Мұне бәрі сыңыр жыларда бұл тешвиқатшылар ишғал етілген Қырымны зиярет еттілер ме, жоқ ма, малюматлары да жоқ. На момент спілкування з інспектором прикордонної служби вони не заявляли, що вони є журналістами якогось російського видання чи телеканалу. Крім того, на момент перетину ними державного кордону не було встановлено можливого факту незаконного відвідування тимчасово окупованих територій України, як на Сході, так і в Криму. Є журналісти, люди шляхетної професії, люди, мета яких доносити до своїх аудиторій правдиву і об'єктивну інформацію. А є провокатори, які лише називають себе журналістами, а натомість є маніпуляторами. Тому ми сподіваємося, що цей конкретний випадок буде уважно вивчено і, безумовно, повинні розуміти, що українські посадовці далі не надаватимуть коментарів кремлівським пропагандистам, оскільки такі телеканали ми розглядаємо як зброю у гібридній війні Російської Федерації проти України. Полиция журналист Павел Шеремет өлдіруіне алақасула білген insanlarına tuttu. Бұны ішкі ішлер Назира Арсен Аваков хабар етті. Шекленгенлер арасында 5 кіші АТО ветеранлары ве волонтерлар. Яқыланғанларға шекленов шығарылажақ оларыны аселет өлдіру азырлап бежергенінде қабатлайлар. Себебі есе мемлекетте вазиясына кергінлештірмек олдығандыр. Проведеними слідчо-розшуковими заходами і подальшим документуванням членів групи вдається чітко відокремити тих осіб, які об'єктивно підозрюються нам у виконанні вбивства Павла Шеремета. Це Яна Дугар, Юлія Кузьменко, Антоненко і подружжя Грищенків. Відеозразки, вилучені з відеокамер поблизу вибуху автомобіля Шеремета, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи. Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання. Хто замовник? Я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Це буде, я дуже хочу вірити, що це буде вже третя, остання зустріч з приводу цієї дуже гучної справи. Белли журналист Павел Шеремет 2016 сенесі июльнің 20-де Киевте өлдірілді. Женайчылер кежесі арабасынан Астана патлайжа алет қойды. Саба ойышке кеткені вақыт араба патлады. Юқары Шура Донбассның хусуси статусы қанунына да бір елға девам еттірді. Кеченлері парламенттің комитеті мескур қанун лейхасына қол тұтты. Весеқаға көре Донецк ве Луганск вилаетлерінің айры районларында ерлі әкиметлерінің ішлеріні теркіпке кетірген қанун да бір елға девам еттірілі. Заміна у даній статті позначки року з 2019 на 2020 дозволить ще на 1 рік, до 31 грудня 2020 року включно, продовжити можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і створить додаткові умови, додаткові часові можливості для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй. Путін мріє про відхилення цього закону. Голосування ж за допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими втратами. Голосування за дає можливість українським дипломатам продовжувати свою роботу за збереження коаліції. Ми державники, ми не змінюємо принципи. І тому ми голосуємо за продовження дії цього закону. Я хочу пропонувати вам подивитися уважно текст комюніке, який багато хто з вас подає як перемогу, де записана формула Штайнмайєра. Українська сторона бере на себе зобов'язання на постійній основі запровадити особливий порядок самоврядування, який передбачає порушення суверенітету, амністію
так звану народну міліцію. Хочете голосувати зеленим – голосуйте, але пам'ятайте про наслідки. Ми голосуємо червоним. Це червоне світло тим, хто нам викручує руки. Ишғали тілген Қырымда Украина православ кілсесіні қорумақ бөлі мұраджатнен акимиетке архиепископ Климент Риджайтты. Оның сөздеріне көре ишғалжелер кілсе папазларына ярмададан қува кілсенің мал мүлкіні есе алып қоя. Клименттің сөздеріне көре акимиет халқара тешкілетларына мұраджат етіп Русияге дини басқылар үшін тесір етмесін істей. Үшінші күн архиепископ Климент акимиет бинасы оғынды наразылық кечіріп açылық тұта. Yayınımızda devam etemiz. Vertolyot konması için meydançıklar, tenis kortları ve buz sarayı. İşgal etilgen Kırımda Vladimir Putin gizli yazlıq evini kurdu. Yarımadanın Cenebi yalısında. Onun yanında Rusya baş naziri Medvedev'te yerleşken. Buna beraber işgalciler Kerech köpürünü kapata. Kırımda olğan bu ve diğer vakıyalar hakkında nevbete kelep қамыз. Келелер, уч вертолет мейданчығы ве бус сарайы. Қырымда Русия президенті Владимир Путин гезлиші кілде язлық ев қорды. О ялты жеварларында олива койынды ерлеші. Оны мақсус хызметлерінің векеллері қоруй. Анда олған мал мүлкінің фияты 2 миллиард гривнадан зиядедір. Русия президенті ресми шікілде оның сайбы дегіл. Бұ иншаат Москвада қоручылық ненограшқан оның достларына айтола. Путиннің топрағы янында баш назиры Медведев язлықы ве ФСБ-нің арби қысмы ерлеші. Қырымда ишгалчилер апансыздан Керech көпіріні қапатты. Әрекетнің сынырланмасы бойынша планлар Русия нақлият назерлегінде техники ишлер кереклегінінен латылар. Йолны аман-аман бір автаға декабрінің 18-ден 25-не қадар қапатажақлар. Айны вақыт іштимай ағларының қоланычылары көпірде йолның бозулған қысымларны көстірген фотоларны пайлаша. Керech бұғазындан автомобиль йолны енгіл машиналары үшін 2018 сенесі майыс айында açtılar. Bundan son yük maşınalarının hareketi de başlandı. Bundan gari işgalçiler hakimiyeti yolcu ve yük trenlerine yol açacak demir yol kısmını da kanunsuz şekilde kora. Birinci tren Sankt-Peterburg'dan Akyarga dekabrinin 23'ünde yol alacak. Işgalçiler Akyarga bırak olğan avtobuslarını getirdi. 650 milyonga yakın ruble fiyatı olğan 90 avtobusunu da 2016 senesi satın aldılar. İşletovnın 3 yılından son olardan 64'nın ciddi bozukları olğanını gördüler. İşgal etilgen Kırımga bu avtobuslarını dizel avtolarının işlep çıkaruvını noğraşkan KAMAZ degen Rus şirketi teslim etti. Şimdi işgalçiler hakimiyeti zararlarını saya. Виктория Козуб, Заман, АТР. Русияда учақ ташыжы крейсер адмирал Кузнецов яна Мурманскта Тамерлиновде турайды. Янгын бірінші энергоблокында башланған. Ондан зияда инсан яраланды, чоқсы зерленген. Крейсерде шымды дизель яқарлығы яна. Янгыжылар атешіні сондырып оламай. Адмирал Кузнецов крейсері дүнияда ең фена крейсер оларақ белледі. О әр вақыт белеларға оғырай. Кечкен сенесе оның үстінде кран тұшып, балабан тешік қалдырды. Дүнияда олған дигер вақилар hakkında levhamızda. $300 миллион. Tamam bu kadar para gelecek yıl Amerika büdjetinden ayıracaklar. Bu arbi yardım olmak gerek. Onu 2020 senesine Mudafa büdjetinin lihasında kaydettiler. Amerika Birleşken Devletlerinin Temsilciler Palatası ise kol tuttu. Bu cümleden söz Ukrayna'ga yalı mudafası için raketlerinin teslim etuvi hakkında ketti. Bundan gari Kongres vekilleri Şimali akımı ve Türk akımı yani Ukrayna'nın dolanıp geçken Rus gaz borularına karşı ola bilgen sanksiyalarını belgeledi. Mudafa büdjetinin lihasını endi Senat kanatlendirmek gerek. Bundan son vesiqаны Donald Trump imzalanmalı. Amerika Birleşken Devletleri sanksiyalarının Türkiye'ni de korkuzaq. Olarının Suriye'de harbi operatsiya ve Rusya tarafından S-400 raket komplekslerinin satın aluvına cevap olarak kersetmege işandıralar. Buna binaen kanun lihasını Amerika Birleşken Devletleri Senatının Halkara Komiteti kanatlendirdi. Bazı senatorlarının fikirlerine göre bu Türkiye ile endi ağır münasebetlerini daha da keskinleştirecek. Bunun beraber Dışişler Naziri Mevlüt Çavuşoğlu bildirgenine göre sınırlanıp kersetilse Amerikalılarını Türkiye aviabazalarından çıkarabileler. Anda onlar NATO boyunca ittifakdaşlar olarak buluna.
Яйында тек бір күн. Русияның ТНТ телеканалы Владимир Зеленскийның иштирагы чакырылган «Слуга народа» сериалыны энди көстермейжек. Телеканал «Газпромга» айтола. Туневын серджилерге Путин акында улган бутун чакаларны сели биринчи эпизодны көстердилер. Лякин буда ярдым этмеди. Бугун президент улган Ади Юджа акында сериалны көстүрүүдөн бирден чакардылар. «Слуга народа» ерыне энди рус шакалы фильмлерни көстөрелер. Телеканалнын темсилчилери ise Украин сериалының тек 3 эпизодны көстермеге планлаштырганларын билдирди. Санкидерсин бу рейтинг көтөрмеси үчүн маркетинг адымы еді. Анна Макаренко, Заман, АТР. Будаққада нетиже программасы сонуна етті. Епіңізге хайырлы ақшамлар тілейм. АТРден айырылманыз көрішкенже.